subhanahu wa ta'ala oɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala on arsuku en yaroygol ka wendu nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Iden toro Allah subhanahu wa ta'ala no moɓidiri en ɗo ni yo moɓidiri en ni kadi ka alijanna makko nyande tawi jawdi e ɓiɗɗo nafata si wona on arduɗo ka Allah e ɓernde hisunde. Miɗo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala on arsuku en tawa kala kalima mo yewteten ɗo o waɗana en ɗum ka misanil hasanat. Hoti kadi hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗo on jentotoɓe yewtere ƴetta ko ɓuri moƴƴude kon e yewtere nden gollitira. Allahumma amin. Haray si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, haray yewtere meɗen nden e o hutuba meɗen ɗo hande e nde ñalande waɗande barki ñalande juma, haray ko fewani ko fi ɓangingol fi yimɓe welduɓe e Allah ɓen, ko wiyete kon waliyuɓe Allah ɓen e teddule maɓɓe ɗen e moƴƴereji e kawaseji ko feƴƴi e juuɗe maɓɓe. Haray noon miɗo toro Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala on yo waɗu en jentotoɓe yewtere suba ko ɓuri moƴƴude kon e mayre gollitira. Musidɓe julɓe tedduɓe, no andirɗon noon Allah subhanahu wa ta'ala on himo suɓi e nder jiyaɓe makko ɓen o waɗi weldiɓe makko. Himo suɓi e nder jiyaɓe makko ɓen o feƴƴini e juuɗe maɓɓe kawaseji ɓurɗi mawnude, kawaseji ɗi tawata hara ɗin ɗon wawi heɓude ɗiɗo wo neɗɗo welduɗo e Allah subhanahu wa ta'ala. ɓen ɗon non ɓen okkaɓe ɗin kawaseji ɗon ko yimɓe welduɓe e Allah, ɓe tawata hara Allahu on no yiɗi ɓe, no ɓanni ɓe e makko, himo yiɗi ɓe, himo teddini ɓe. Ko wana non kadi kamɓe kadi hiɓe yiɗi Allah, hiɓe ɗoftimo, hiɓe reeni e ko Allah haɗi kon, hiɓe wadde ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yamiri kon. Haray non ko homɓe woni aramɓe, ko homɓe woni aramɓe e okkaɓe ɗi kawaseji jani wiyete ɓen waliyuɓe Allah ko annabaɓen. Annabaɓen alayhimussalam ko ɓeɗo ɓuri weldude e Allah, ko ɓeɗo ɓuri hulde Allah, ko ɗum si Allah ko e ɓeɗo ɓuri fewtinde kawaseji ɓurɗi mawnude ɗin. Haray no jeeya e ko hikki e ɓen ɗon yimɓe moƴƴuɓe ɓen, ɗum woni sahabaɓe annabaɓen, wono sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ma ɗum hawariyina wondunoɓe annabi Isa alayhi salam, ma ɗum sahabaɓe wondunoɓe annabi Musa alayhi salam, wona noon annabi Ibrahima. Yimɓe yi'uɓe mo, yi'uɓe annabajo on, gomɗinimo, ɗoftimo, jokki sariya mo Allah subhanahu wa ta'ala on jippini on e on annabajo ɗon e diina maɓɓe kan e zamanu maɓɓe ngun fewndo maɓɓe e shariyaji ɗi annabajo on addi ɗin. ɓeɗo woni waliyuɓe Allah. Haray noon ɓeɗo kala kawase ko feƴƴi e jungo ɓeɗo, kala mu'jiza ko ɓeɗo heɓi immorde e angal sunnirede yiite, ma ɗum e wawede lumbinede maayo, ma ɗum e wawede ɗuɗɗinadede ñamete fanɗuɗo, ɗum ɗo fu muɗum ko mu'jiza mo Allah subhanahu wa ta'ala on okkiɓe. Sen ƴetti e misal won annabi Ibrahima alayhi salam, ɓe huɓɓuno yiite, ɓe bugimo ka nder yiite, wono andirɗen noon ka ayeje, ɓe huɓɓi yiite, ɓe ƴettimo ɓe bugi nder ton, yiite ngen sumi ha rocci, annabi Ibrahima yaltitay hay ndondi memama. Ɗum feƴƴi sen daari annabi Musa alayhi salam ƴettugol tuggordu woturu tappa maayo ngon seeko, kanko e konu makko ngun ɓe lumba, Fir'auna e koneli mum iwtoro e ɓawo yoolo, ɗum ko mu'jiza mawɗo non. Ko wana noon kadi annabi Isa alayhi salam o ñawday no nawnuɓe, ko waɗi so wi'a almasih mema sella, ko tawi so memi neɗɗo nawnuɗo o sellay. Si neɗɗo bunɗo o memay gite ɗen on yi'a, neɗɗo mbobojo o mema hundukkon on o wowla, neɗɗo mo nanata o mema noppi ɗin on o watta nande, o mema bofojo ko ɗen watta o immo o jinda, ha o fottay e fure no ronda, o jippina fure on, o mocca fure on, o janga ayeje ɗe Allah jippini e makko ɗen e fure on immo, ɓe adda conci o ɓorno o immo o jinda kadi o wurita ɓawo ɗum duuɓi hewɗi, so o mayoya mayde makko sakkitore nde. ɗum ɗo ko mu'jiza mo Allah subhanahu wa ta'ala on okki annabi Isa alayhi salam. Ko wona noon yimɓe moƴƴuɓe feƴƴunoɓen kadi jeyaɓe sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɓeɗo ko waliyuɓe Allah yalti e maɓɓe, ɓe tawata hara kawaseji jani, kawaseji molanaɗi feƴƴi e juuɗe ɓeɗo, ɓe tawata hara ɗum ɗo feƴƴi wo e jungo neɗɗo weldiɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala. Sen ƴetti misal ñande go Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu
hiɓe dari ka gangunal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama hiɓe wadde hutuba kaɓe hutubata ɗon ɓe maaki ya sariyatu aljabal ya sariyatu aljabal ya sariyatu aljabal. sahaba ɓen fof jiɓi ko honɗum nelaɗo sallah sallam woni saydna omar bnul khattab woni makande ngol konngol ɗo ɓawoni ɓe jippike ɓe landama ɗum tawi e jaka ko woɓɓe wonɓe e konu yahuɓe piirugol fi ɓantugol laawol diina allah kan no e leydi goo woɗɗitinde tawi ko ɓen saydna omar bnul khattabi woni gidude tindinaɓe yoɓe yahuɓe iwroya ka hoore fello ɓe attito ayɓe maɓɓe ɓen sina ɗum ayɓe diina kan ayɓe maɓɓe ɓen no ka hoore fello so ɓe iwroyi dow ton no anda e piiro kala iwtirɗo dow ko kanko folata tentini hari on tuma hiɓe anditi hikma moɓugol kaaƴe ka hoore fello aggita kaaƴe ɗen talla e hoore ɓeya allah subahana taala on holli ɗum saydna omaru ka mimbaru nelaɗo sa sallam madina hiɓe hutubude ɓe andini ɗum hoorejo konungu wiyeteɗo sariya o iwroy ka hoore fello ɗum wonani ɓe ballal ɓe fooli ayɓe maɓɓe ɓen donc ɗiɗo ko mujisaji e kawakeji jani feƴƴuɗe e jungo sahabaɓe ko wona noon saydna omar bnul khattabe kamɓe tigi ɓe windani ngol caangol wiyetegol nil ɗo lettre tawi caangol ngol ɓeeɓay ha ngol yora hitande wo hitande ƴissa on no juuti ɓe ƴetti ɓe windi lettre ɓe addi ha e caangol ngol ɓenni ko ayyo caangol si tawi ko wonɗa ilirde ko fi hoorema ko hoorema wonɗa ilande ɗum haray daro si tawi noon ko allah wonuma ilinde haray ilu caango ɓe ƴetti lettere on ɓe bugi ka nder caangol kangol fuɗɗitino ilugol ɗon ha ko wonɗen ɗo hande ngol ɓeeɓani ngol ɓeeɓata kadi ila qiyami sha'a bisinillahi subhanahu wa ta'ala ko wona noon kadi e sahabaɓe goo ñande goo abou dardayi e sahabajo goo no ñaama e piletuwal hakke saabu teddugal ko sahabaɓe wondi kon piletuwal ngal no subbum hinnade kaɓe woni e ñamude ɗon ɗum ɗo ko teddugal wonande ɓe sahabaɓe ko allah subahana taala on okki ɓe mi sakkitora qissa o wiyeteɗo Jurayzil Abid. Jurayzil Abid ko neɗɗo rewaynoɗo allah neɗɗo tinniɗo e diina ha tawi hakke ko tinni e rewgol allah subhanahu wa ta'ala tawi ɗum ɗon no ɗuytimo hay e gollugol nele ko yumma makko woni mo nelde ñande goo yumma makko ari tawi mo ka suudu makko dari ka yaasi noddimo o notaki himo jokki rewal allah yumma makko seytini ha yumma makko maaki allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat allah mi torike mo tawa ƴettutu o ha hollamo geece rewɓe bomɓe ɓen ñande goo ka jaabinangol sonnaju on du'a on ñande goo on boobo jibinaka ka hoɗo ɗon jibinɗo on boobo on woɓɓe waɗi topo e hoore Jurayzil Abid ɓe inniyo yo wi'u ko Jurayz heɓinimo tawi boobo on no heɓa ko alda e dewgal on tuma ɓe inni ko o karamakojo tedduɗo wano o e koko duumi e ndu suudo rewgol allah fo e jaako woni heɓinirde ni debbo on tuma ngol konngol yalti ɗum sakiti tawi ko bonnugol inde ceerno on ɓe faala on tuma karamakojo on Jurayzil Abid o mooɓi jama on fop o mooɓi bo o noddin bobon e nene makko ɓe ari ɓe jooɗi bobo muynowo jibinaɗo heɓali hay lewru o landi bobo man abuka ko on boni baben ma bobo on jaabi ra'il ghanam ko aynowo dammi on tawi e jaka debbo on ko yiidi ko gorko goo aynowo dammi no ka aynowo maɓɓe dammi on no ka burure ton tawi jaka ko on ɗo woni ko heɓinimo allah laɓɓini karama ko jon ɓay tawi ko e hoore tooñe ko mone bonnugol mo inde ɓe wonno e wolirde e hoore makko donc ɗum ɗo ko teddungal wonande Jurayzil Abid ko teddungal kadi wonande yumma makko jaabinangol mo du'a haray ɗum ɗo ko ɓanginirten ɗum ko en andu wonde waliyaɓe moƴƴuɓe feƴƴino waliyaɓe ɓe tawat hara piiji kawakeji jani feƴƴi e juuɗe maɓɓe hara ko dokkal ko allah subahana taala on okki ɓe ko wona noon kadi ha ka meɗen Fuuta Jallo haray mawɓe men tedduɓe karamakoɓe Fuuta Jallo tedduɓe jokkuɓe laawol diina sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama allah subahana taala on teddiniri ɓen kadi feƴƴingol kawaseji mawɗi e juuɗe maɓɓe haray en toro allah subahana taala on yo allah on ɓeydo e laɓɓinde waɗa e rewoɓe mo hara kono yiɗiri o yarlori aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin ibadallah yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzili ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم
man aada li waliyan faqad aadhantuhu bilharb wa ma taqarraba ilayya abdi bishay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafili hatta ahibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru biha wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadihi allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la a'tiyanna wa la in ista'adhani la a'idhanna. Musidɓe julɓe tedduɓe nene gotoɓe, ɓawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala duwanoɗen nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala no daali ka deftere makko teddunde, o daali ande dey weldiɓe Allah ɓen, yimɓe welduɓe Allah ɓen, ɓen ɓe mara hay hunde ko ɓe huli, ɓe hula hay hunde ka aduna ɗo, ɓe sunotako hay hunde kadi nyande hiɓe mayoya, ɓe sunotako fi ko ɓe woni accude ɓawo maɓɓe ga, ɓe hula fi ko ɓe woni tawoyde yeeso maɓɓe nyande dargal. Haray non ɗum ɗo ko dokkal Allah ni, haray ko homɓe non woni ɓen ɗon woni yimɓe gomɗinɓe Allah, hara kadi hiɓe hula Allah. ɓeɗo no wodani ɓe welo welo ka gurdan aduna, no wodani ɓe welo welo ka lahara, wattitowo konguɗi Allah ɗin ala. ɗum ɗo ko malal mawgal. Nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki e hadise maɓɓe selluɗo, ɓe maaki wonde e hadisul qudusi ka Allah subhanahu wa ta'ala on yewti ɓe kamɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, ka tawata hara ko hadisul qudusi ko Allah e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam tigi woni ko yewti, wona wo hara ko Jibril addi wahayi on sifano addirnon ayeje Qur'an ɗen e nelaɗo on tuma. Nelaɗon ɓe maaki wo Allah daali kala jogitiɗo Allah gaño, kala añuɗo ɓe yimɓe ɓe Allah yiɗi ɓen, hara yo andu o prépari gere hakkunde makko e Allah. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki wo Allah daali wonde ala ko jiyaɗo on ɓattorta Allah hewti hunde golle ɗe Allah subhanahu wa ta'ala on farlimo ɗen, kono non jiyaɗo on no ɓattora Allah kadi naafiloji ɗin ha Allah on yiɗam. Si Allah non yiɗi jiyaɗo on waɗimo waliyu makko, hande kadi Allah subhanahu wa ta'ala on wonay woni ka gite makko ɗe o yirata, hara o darata si wona ko welata Allah. Allah wona ka nanɗe makko ɗe o nanirta, hara o nanata si wona ko o jentotako si wona ko welata Allah. Allah wona e jungo makko ngo jogorta ngon, hara o memata si wona ko Allah yiɗi e ko welata Allah. Allah wona e koyɗe makko ɗe o jindirta ɗen, hara o yahata o tippa teppere makko si wona e nokku ka tawata hara Allah no yiɗi no yarli, hara ko ka welata Allah subhanahu wa ta'ala. Oɗo neɗɗo wawɗo ni, kala ko turi Allah, Allah okkoraymo, kala ko o muuli yo Allah dandumo, Allah subhanahu wa ta'ala on dandaymo. Hiɗen toro Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala on tawno en e ɓeɗo. Haray non no wiirɗen non kawaseji mu'jizaji feƴƴuɗi e jungo yimɓe moƴƴuɓe ɓen, haray hiɗen ɓangina kadi yoga e toɓɓe kawaseji feƴƴayɗi e jungo weldiɓɓe shaytan. Tawa hara ko yimɓe wona kawake ko woni feƴƴude e jungo maɓɓe ko wona ko iwri ka Allah, hara ko yimɓe tawɓe ko ɓe weldiɓɓe shaytan waɗayɓe piiji mu'jizaji jani, tawa hara ɗum ɗo no lundi ko wowta kon, kono hara wona imerde ka Allah few. Wano ko shaytanuji ɗin e yimɓe non gollitiraɓe ɗum ɗon ko yimɓe ɓe tawata hara ɓe kurkanike shaytane ha shaytane waɗaniɓe ko ɓe faala kon, wono wawugol kamɓe kadi wiiri ndeɓe wako wiyeten ka meɗen wiyen joni ñande no wiira ɗum ta goɗɗo sikku wonde ɗum ko taalima ko tindi. Haray ɗum ɗon no woodi wano ko shaytanuji wawuɗe wiirinde woɓɓe ma kalana ɓe heege hara ɓe weletake. Yiyaɗo neɗɗo wiya kanko o woni yontere jonte ɗiɗi lewru lebbi ɗiɗi o ñamali, o yarali hay hunde feƴƴali ka hunduko makko. Dartu aqida makko on, darta ko kanko e honɗum woni gollidude. Yalli ɗum ɗo ko mu'jizatun, ko karamatun min karamatillahi aw zukhrufatun min zakharifi shaytan. Yalli ɗum ko teddungal immorde ka Allah ni, ka ko kawase, ka ko jamfa, ko hodo immorde e shaytan. Haray ɗum ɗo ko rentete ɗum e muɗum, ɗum ɗon ko golle ndure, ko golle mbile, ɗum ɗon non ko rentete ɗum e muɗum. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maaki kala on arɗo ndurejo, ɓe maaki man ata kahinan aw arrafan la tuqbalu salatuhu 40 yawman. Ɓe maaki kala on yahuɗo ka ndurejo ma yahi ka mbilejo, haray e nder balɗe 40 dewal makko jaɓetake. Joni noon so tawi goɗɗo a neɗɗo julɗo jogiiɗo aqida finde l'islam, a darndike o ɗo hara a darndimo tun, hara ya andu ko an tawi pas woni ko bonni aqida ma on. Hiɗen toro Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala on dandu en e ɗum. Haray noon ɗin kawaseji no feƴƴa e jungo yimɓe, wako yiyaton ɗo ɗen neɗɗo ɓe gollitiraɓe maasi no ƴetta wano o téléphone ɗo ni o honkamo tun wonta colum wiira. Ɗum wona karamatu min karamatillahi, ko zukhrufatun min zakharifi shaytan.
haray ɗin kawaseji sugu ɗin ɗon ko immorde e shaytane non ko bileɓe fir'auna ɓe watno kon saharu ayunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim ɓe bilɗi gite yimɓe ɓen ɓe hulɓiniɓe ɓe addi bilewu mawngu ko sugu ɗum woni ɗum. annabi Musa bugino tuggordu makko ɗum ndu wonti boddi ɗum ko karamatu min Allah. bileɓe ɓen kay bugi ɓoggi maɓɓe ɗin e cabbi maɓɓe ɗin ɗi wonti bolle kono nde tawno ɗum ɗon ko zuhrifatun min zakharifi shaytan tuggordu annabi Musa ɗon ko ɗum watno talgaf ma yafikun ndu melƴindino kala ko ɓe feni ɓe takki e muɗum ɓay fenande gonga pirata ko juuti. donc haray ko yen sendidir sugu ɗin piiji haray anden Allah subhanahu wa ta'ala no teddiniri weldiɓe makko ɓen kawasiji jani kono non ko honto andoto ko honto ɓeɗo ɗiɗo sertata wonande an neɗɗo mo anda on haray kerol ko sendi ɓe kon neɗɗo welduɗo e Allah on a tawa himo duumi e rewgol Allah, himo duumi e julde, himo duumi e ittugol sadaka, himo duumi ka suudu Allah. oɗo o ɓattotako o jantoto inde Allah, o ɓattotako ko boni. oɗo si kawase feeñi e jungo oɗo ko waliyum min awliya illah. amma non neɗɗo on si tawi hara ko neɗɗo soɓuɗo, si wi soɓuɗo na ɓandu no hay goti loti waɗi parfum woɗum ko goɗɗum go ko ruhu on soɓata e wonkinkin. si tawi ruhu on e wonkinkin no soɓi o woni gollidowo e jinna, gollidowo e shaytan, ɗiɗo kala mu'jiza ko ɗi waɗani oɗo e kawase ko ɗi waɗani oɗo haray wona mu'jizatun min mu'jizatillah, haray ko zuhrufatun min zakharifi shaytan. haray ɗum ko majjere immorde majjireji shaytan. haray noon hiɗen tora woɗɗitagol suguɗi piiji ɗo etoɗe wonen waliyuɓe Allah. sabuna kala neɗɗo gomɗinɗo Allah weldi e Allah haray ko waliyu Allah. ko martaba on ko honto ɓurdata ko ka dumagol e dewal. Allah daali inna akramakum indallahi atqakum, ko ɓuri jogade on teddugal ka Allah ko ɓurɗo hulde Allah o. haray neɗɗo on so huli Allah, o ɗoftike Allah, o renike piiji ɗi Allah haɗi ɗin, o duumike piiji ɗi Allah yamiri ɗin, haray o woni waliyu Allah. so toriki Allah, Allah jaabinanaymo, jaabinanamo ko faala kon, ma jaabiniranamo nokkugo kono du'a makko yanataka leydi. ko ɗum mawɓe men Fuuta Jalo faamuno, kamɓe ɓe reeni ɓe ruuɗi e piiji boneji, ɓe jokki piiji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗi yarli, ɓe woni rewgol Allah, ɓe woni e dewal Allah e hoore no laaɓiri. ko ɗum si kala mo ɓe torani Allah, Allah subhanahu wa ta'ala on jaabine. haray hiɗen toro Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala on arsuko en wawugol ñentinde sunna nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yo Allah subhanahu wa ta'ala on arsuko en wawugol rewirde Allah no yiɗiri o yarlori, ha o ƴetta en o watta en e waliyaɓe Allah ɓen subhanahu wa ta'ala. nde tawde sa woni waliyu Allah, sa an e Allah on weldi, haray hande kadi Allah on yiilay ɓerɗe jiyaɓe ɓen ɓe fof ɓe yiɗama. hadise mo mi sakkitorta on, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maaki e wonde si neɗɗo weldi e Allah, si Allah yiɗi neɗɗo, Allah yetto malaikaɓe rondi ɓen arsi o wonde himo yiɗi kaari, o yilto ɓen ɗon yeeto malaikaɓe rondi ɓen malaikaɓe ɓen ka kammu jeeɗɗaɓu, ɓen ɗon yeeto ka kammu jeegaɓu, ha hewta ka leydi ɗo ɗen. on tuma Allah subhanahu wa ta'ala wurta ɓerɗe jiyaɓe ɓen fop, ɓe yiɗamo, ɓe teddinamo. ko ɗum woni inna alladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. kala ɓe yimɓe gomɗinɓe golleji moƴƴi, Allah subhanahu wa ta'ala on waɗanay ɓe giggol hara yimɓe ɓen no yiɗi ɓe. miɗo toro Allah yo Allah subhanahu wa ta'ala on waɗo en yimɓe ɓe Allah yiɗi, yo Allah subhanahu wa ta'ala on fewniri en gonga, yo Allah subhanahu wa ta'ala on arsuko en wawugol wonde waliyuɓe Allah, yo Allah subhanahu wa ta'ala on teddiniri en kulol Allah, yo Allah subhanahu wa ta'ala on arsuko en renagol e piiji ɗi Allah haɗi, yo Allah subhanahu wa ta'ala on arsuko en wawugol wadde piiji ɗi Allah on yamiri. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن.